o tātou whale, a whelo ia tuli tino keriso, ia o tau o lo tātou wholau le nei o unanga le au whainga luenga whaatasi mo le atua, ma lo le ola. Ia o le tātou savalinga whaafale, whai ma tātou tū e o loi le sao le whaamantunga, ia o na tātou pāwhau whaule i le tua, ma le whawhangu, ma le whaamanatu o le ma liu o le tātou o li, ma le whaau whangu mo i tātou. Le la o le neitai o le o se whaau whau o le whaau whaamanatu. Praise the Lord. E feso mua, tātou whaitawina le whai upo sulima i le whai upo e luas fulu ma le tolu. Feso mua, whai upo sulima i le whai upo e luas fulu ma le tolu. Ia lea a tātou whaitawina i le nei tai au. Ia mene pe o ielo tu spa ia, whaitau leo tele, whaitau. O wha longo i lo o tau whātua i le li i o Yesu. Ma lo o tau alofa i le aupa ia o malava. O le mea leo te le mapua i le whaafitai o na outou. O tauta ua outou i au te talo. Ina ia foa i atu i ate outou e lea tua o lo tātou wa lii o Yesu Keriso. O le tamā e ona le mamalu. Le anganga e ona le poto ma le whaalinga e alai o na outou i loa le lei o ia. Ia whaapupula ina mata outou loto. Ina ia outou i loa le winga o le wha moe wa i lona vala au mai. Ma le winga o le faula inga mea le lei o i lana tō finga ua sili mo le aupa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona malosi wa ia i tātou o e whaatuatua. E tusa ma le ngā luenga lona mana tele lava. Na ia matuanga lue ia i Keriso. Ina ua toe whaatuina mai o ia na ie uoti. Ma whaanofo ia te ia i lona i 𝚗𝚑𝚗𝚒𝚢𝗒 i mea o i le langi. E sili lava ia i li sili umalava o whaipule ma e ua malolosi. Ma alii ma ingoa umalava e ta ua. E le ngata i le olanga nei a e o foi le atali. Wa ia tu fo i mea umalava i lalo o na vai. Ma tuuina atu ai o ia e whai maulu o mea umalava mole e kalesia. O lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumuina mea umalava i mea uma. Tātou talo lo mātou tamā e le suafo Yesu Keriso lo walo whapele pele. A lo mātou oli ima lo mātou whaola. O mātou talo o oi o le atua whetalai. O lo nganga e langona i o tangata lo whetalai mai. Ria mai le loto i whale o i mātou le mawhau malama. Ria le whalongo le tino Keriso. Lo mātou watua ina ia mātou langona le whaamanatu. Ma lo mātou whaamalosia. E lo mātou wola mo lo vi inga. Ia whau mai le valeo le mea whaingaluenga i le atamai o e le suafo Yesu. Amen. O le fionga le tua. Praise the Lord. O nafi le fiafi sa sia mai el tatou whale ele. Sunga le li whaife au fo mai prestene o le tatou ainga i le li o le vi o se sunga ya uli sone. Ia mamau ai se taimi e whaasoa mai eile au na le tua. I le latou ngā luenga wha misionare i Pakistana. Ia matala mai eile ese o le i tūlangi o lo tātou na nofo ai. Ma le saolotonga o lo tātou wolai. Ma whātusa i le i tūlangi o ia tangata. Lo ola i tangata o le atua, lo ola i lalo le pule ese. Le pulenga wha mosalemi. O le olanga e le whaingo whi.
leo langa e savali lunga o le vanu o le ata o le oti. Ia so uma. Leo langa o le mativa. Leo langa e le fia nofo ai se tangata Samoa. No le palapala. Ele lea. O fale tua iei se tulou. E le fia alu iei se tangata. E o ai se tamaititi ele ma whaina halu iei se fale. Ma fau iei le tūlanga wai leo ni fale pe o tātou e iei mea whapitoa e te latu e nofo ai. Palapala. O mea ai tolu moa e ma whaina whai iei le supo i ulo la po e tolu ai ele to afe. Ma whama losi ai ma le lantou ai. Ma le ta e ele ai le au misionale i le teimi atoa e iei Pakistana. Ai na whai uma ia mea. Ma whai na whai. O na ole mana o e whai loa atu lea tua lea la tau te loa. Ole mana o se i whaali ali atu i tangata lea tua lea. Ole lui tau e lea ma whai e sta ngata o na so o na alu iai. Ia no whaanga. O mai wili sone tasi lua tolu aso. E le toe langona se manongi ese. Wa e manongi ai ma oe le manongi o tangata ia. Ai le teimi na fo i mai ai vai aso ato ai le ta e eli. E o mai maleva lele ilo ese mai la tau tele o ilo se manongi ese. Ai o teimi uma e so atu ai tangata matutu tangata i lunga mau ese. E o mai au kilani e whai mai le tala lau whaatalivaa. Tet, tua i ese le mea le e te sau maoe. Na ola whaatasi ma tangata. Na ai mea ai e whai tangata. Na momoe whaatasi ma tangata. Le ta e ele whaatasi e ma tangata. Because they wanted to show God. Ana mamao se whaali atu le atua. Le la taute iloa. Ala whaulu tala le mele lau whaamalosi atu e tātou mo whaamanatu tusi lalo. O le iloa ina, ma le wha iloa ina o le atua. Knowing and showing God. O mai le tala lea na tātou whaitawina, po o fionga ian tātou whaitawina, e tolu pumoni au lo ta otoa ina whisota i umma, i le tātou lutala, i le neita e au, le loina, ma le whaai loina o le atua. O le soifuanga le tātou te iai. The greatest need is for people who know God and show forth God. Mo mia yo tātou a inga ni tamama ni tinai loa mo i le atua. I aso whesoa ina o leo langa ai mata i le whanau i le atua. Mo mia yo tātou nu, sili ona mo mia i Samoa i le teimi lea tātou te iai. Need people. Shows forth God. O mai tātou tusi na whaitawina e tusi lalo me ia o le whawai o le iloa ina o le atua. The basis of knowing God. Whaupos fulma le lima. Wa au whalongolongo ilo o tau whaatua tua i le li o Yesu.
Ma lo o tau walafa i le au pa ia o malava. Mai o le lo le whātua tua. That's the basis of knowing God's faith and love. O moli mau ele apostolo au keusiano Efeso. Wa longo tala i loutou whātua tua. Loutou whātua tua i le lofa o le atua ma le whaolatanga na whaia le li ala ia Yesu Keriso. Le amatanga leo le tatou i loa whaale mawhitanga o le li whapeun wha mai Yesu le tatalo le Ioane Sumare Fitu. O le ola e whaamawau fōle nei o le loa o oe tangata. Le lefa mai le tala atu spaia wa mai Paulo longo mai tala. Moli mawina loutou whātua tua i le li o tou tangata whātua tua i le tua o tou tangata whaolaina. Whātua tua i le li o tou whātua tua i le lofa mai o le tua i ate o tou. Le lofa sa ili mai o le tua. O whape nā fo o na mata i tangata i loutou walo lofa i tangata o le tua. Hallelujah. A whai e iei se teimi ua matuamba o mia ini 5 mani vae o le melea. O le teimi le tātou te iei. O tātou moli mawina le whehitanga i o tangata. Whawhitai le alofa o le atua i tātou, whawhitai lana whamalo longa. O le tatalo i le atua i na ia o atu le nei whamalo longa i nisi tangata ela ia oi. A people of faith. People of faith that we have that love. I'm tanga leo le loa. Hallelujah. Loa. Mai le tātou whaitaunga. Mai le whamaela na o le loa. A o le mana onga leo Efeso. O le mana onga leo tātou le alasisi. O le mana onga leo le lotua Yesu i Samoa. O le mana onga leo mo tangata umalava i le lalolangi e whātua tua i le li. O le tupu o le iloa le lei o le tua. The need is to grow, to know God deeply. Fai upas fulma leono, upas umalawalu. O le mele o te le mapua i le whawhitai ona o tau o tau o tau iau te talo. Ina ia fōa iatu iatu o tau e le tua lo tātou ri o Yesu Keriso. O le tamae ona le mamaru le anganga e ona le poto mo le whaalinga e alai ona o tau i loa le lei o ie. Ia whapupulaina mata o tau loto. Alleluia. O le o langa whakerusiana mo lo tātou wola whai maso o le li e leo se o langa e tūtū se mea tasi. O leo langa e tūtū i le mea tasi e le mawhaina alofia le koe fo i kua. E le mawhaina alofia le ola i o leo langa o tūtū le mea tasi i to tonu o se tawilinga o mawhatianga o le mawhaina malo ai. I to tonu o lui tau o le mawhaina ha o ina hain. Le mafua anga lea wai loa wha le mamtanga e feso lea tua i le whātua tua. But they need to grow in their knowledge of God. E mo mia ona lato wi loa tili, mai loa tili le tua ia, langa i le whaingo fie le o lang. Tātou mana onga le na. Tātou. Whaitau i tua i le. Tu sio Peteru. Same emphasis. Tu se lua le apostolo Peteru mta upe lua, tu se lua Peteru. O le emphasis lea. E laina le tu si tala whaiwa Peteru ai vai mai. Grow in your knowledge of the Lord. Mo mia kerusiano loutou tu tupu i le alofa tu noa, ma le iloa le lei o le li. Ai sea e le
whaingofie le o langa, e le whaingofie le taua o lo tātou whasanga I manatu ese, mai loa ese, ma filosofia ese, ma mea o mai e tangata, ma whapena ai ona filongi ai ma whau, ma o ai le tulanga I ma whai ai, ona se ese le waa o le tangata mai le tua, ma se ai le mea whapena, le ala le o le mo o mia, ona tupu tangata o le lato wiloa ina o le li. Same emphasis Apollo I le mea lea. And we need to grow. Grow I le li. Aisea, I au na whai atu. O te lei loa pe ma whai e seisi o tātou o nā alwe whai loa le atua. I le toi ngā mele na whasoa mai rwai whiau. Sa o whai neisi au tamai talai tō ina le po. Toi whai atala le whai whiau. O leo te nofo mo wha masi noa la vai au I au. Po o le a lau mea le whai. What are we doing and how are we showing this God? Hallelujah. O le tau o le tupu le tatu iloa. Na o le ngangana lo ia I me mo mia pe o le whamai polo I le kalesia I feso. Tau te mo mia le anganga o le poto ma le anganga o le whalinga. Mai. Teimi e tala noa I ni a fionga tustusia. I lua I kalesia. Alo tala noa I le ngā luenga le nganga pa ia le nganga o le poto ma le nganga o le whalinga ia. Oha o tangata ia. Tātou whatauina o lea wai ai tātou a fionga pa ia a le atua. O lea wai ai tātou le poto o le atua. O lea wai ai tātou whalinga o le atua. I lea, mai are kenese kau le whalinga. Scriptures, it's all of the wisdom and revelation of God. Ai maomi ai o na o wina tātou e le nganga pa ia o le atua. Ia fionga a le atua. Ina ia sao le atua le tātou te iloa. Now, tātou whale, Samoa le whalongolongo mai, tino keris. O le melele tātou te vai ai, it tells us the different reactions to tangata, o manatu o tangata, o upu o tangata, o amio o tangata, o atitiuti o tangata, a whai e tasi le atua le tātou te iloa. Why is all this mess? Why? A whai e, o le atua la wale tasi le tātou te iloa, o le ale me whai ngata ai, na a mene tangata I le atua. Lale me whai ngata ai na whamau lalo tangata, I luma o le atua. O le ale me mafuai o na pāla lau wale istangata o le atua. What's the problem? This is why the need. E o la vai ai tātou whale. O le tāua o le tupu o le tātou I loa o le atua. E le o le atua le fatu I mawhau o Samoa. Not the image of God that we fabricate in our minds. E le o le atua o filosofia. E le o le atua o anganu. Le ai. Fai mai le tala Paulo. Le atua whaalonga I whaapunga I lua le ai. Le atua o lo tātou wali o Yesu Keriso. O le tamā ia o le mamalu uma. God of our Lord Jesus Christ and the Father of all glory. Lale winga le tala. O whaupunga ia au mai ai whawhaingo fie mo tātou. O le atua o le kuspa ia. The God of the Bible. Le atua le tuspa ia. Le atua lo whaali mai matalatala mai tutonu le ngā. Le atua na sau Yesu whaali mai. Le atua na liu tino tangata le li. Masau le li whaali ali mai iai tātou. Le atua na afuai o na whai mai le tala Yesu. No sau e whaile while ngalo. O le atua lea. Lo utama lea. Le atua na sau le tātua li. Ma whai atua wane I whai alo loto. Ai whai lo while ngalo. This is the Father of all glory. Need to grow. Le winga le nā tau te mo mia mea ia tolu. Le nganga pa ia, le nganga le poto, le nganga whalinga, tau te mo mia. Le nganga pa ia oa o tātou I. Tau te mo mia la le tatala o mata o tātou loto.
And the eyes of our heart must be open. Na tātou wa aile e le ngata o le mele, o le kue whai mai, ai whao popo i mana ngā wai oi. Whai ngata ia, o le mewa ai e mata o tangata, pena lela leo le, tātou tolo noa pe la vai. A o ina se ma whau, ma manatu o le iloa e tangata o le atua. E re whaatasi re whaalua no whai statement le, listen again. A se le iloa e tangata o le atua. Se ai malona iloa oia. Se ai male olanga e olai. Se ai male awala e savali ai. Mauti noa e se male taun unga e oia. Whaalongo le re mai o kouka maiki. Wrong thoughts about God will lead to wrong thoughts about yourself and the wrong life that you live and the wrong way that you will walk, and you will definitely end in the wrong destiny. La le tau o le tonu o tatou manatu ia sao o tatou iloina o le atua ina ia sao ai lo tatou wola, sao ai la wala savari ai, sao ai lona taurunga ai, sao ai le tautala, sao ai le attitude, sao ai le fatinonga, sao ai le me fai. Hallelujah. And that's the knowledge. Le whaingo fiele, o le leia le atua le teimi lea ua, tātou iei, sa ana tā ua nalo, tātou iloa. Sa whanau o le atua, ta mrena tā ua ilo sau le lotu. Ma o ina tātou le fionga sa moa, le atua le tuspa ia. Au whalongolongo i le tala, le sto ina le whasau mai lunga mala, vi inga i le atua, e whapere tala, ia vi ia le atua, le atua soi fua tangaloa alangi. Wow. A maisele, whawai na whai o tātou mauri o tātou mātua o lo pepese mai i le te whaasa wali. A woi ka whewhe. Woi ka whewhe. A le tele whai o teimi o le atua lea leo na whapena. O le atua le ngofa ka kou o kako mafu. Le tele o teimi o le atua le ilo e tātou le atua e whaia mea ke mga oi. Le atua e tanga i le atua le pepelo. Le atua e kanga i a ke ia le angasala. Le atua e tanga i a te ia mea umalang whasara mausau. That's the God of some people. Whailo tua oi. Ai whalonga ka. E se le kua ngai keiloa. You're worshipping the wrong God. Ia koe ni riu lesi ku mai whai a e lea lofa. Siri a inga makua i ese lea kua ngai keiloa. Praise the Lord. Na tae poe whapitoa na Paul tatu launga e awele leo le tanga. Na elu nei, from the same verses, but from a different angle. Manae a watu le iloa le atua le ia ma lolo ina i loto tangata. O tua ia ma lolongo le li i loto uma o ena o le pa lota. Ma loto whawhetai e la tō uma o lewa tūlai mai, so ia le whawau i sipito, ai whawhetai le atua o whiriwhiri e la tō, ma whaonga ina i la tō le tua, whapenao nao e whaile malo. That's the message o lelu. Ia makalo si o lai whaan. Ala sia ia sao loko i mana waianga lea. Le mela le momoli ai o mai le context o le kusi lea. I le mele kasi mana lua. O lo tu lei mai la Efeso se mea whapitoa e winga i le ilo le atua. O le sovereignty o le mana o le alofa tu noa o le atua. Le mele ka kia i.
the sovereign grace and the sovereign power of God. So that's the point. Now le taua Samoa o le tatou I loa le lei o le atua lea e pule aua o le atua. Pule malo. Pule sovereignty le naturo mea. Sovereignty le fiaunga le alungei. Mawhai atu Samoa e oa ia ta whaloa mai sa ma auto foi fai fiau. E le ai se fai fiau e fai mai e karikongu kuanga I loa le atua le kuspa ia. You cannot claim that you know God of the Bible and don't believe in the sovereignty of God over nation, over authority. Waki le inga au le leo fōringa. Waki le inga mangongi au me whai. Praise the Lord. Why? It's a battle. It's a battle. It's a battle. Although we loyal tatou mafau, le alanga ngai whamarikara kuspa yer kusa paulo renew kako mafau. Because what we hear becomes our thoughts. And our thoughts becomes our actions. Avis popo mo Yesu. Hallelujah. Tale taua le na le tatou fale the need. Le manaonga. Se waleanga mea o wa overlo we lo se se oi. Along me se whangau. Eleanga mea pe afai wa overlo we lo se se oi. Because ole atua te iloa ole atua le nai te whaali atu. A ola ina oe ale atua. Oe foie ke whaali akua. You will never show forth any other God but the God that you worship. Hallelujah. Amas popo mo Yesu. Fai mai wili sone, fai mai le lato au lotu ia I o. Ile, ao lalo e papa whanga, ngau lalo punga ua ke le, runga kamalo. Mai le vai au o le au maninga na lata au lotu. Dad, e ke oki loa, mako fe oki mako mako. When they kill you here, they will kill all of us. Na whalong mai le whaleo le tua. O man tātou talo noa ma o ina tātou ye mea. So whalong mai la ia, what's the need? Tupu. Let's grow in knowing God better. Okay? Know God better. O ina tātou. Luna tolo mea umalo. Unga. O fua le iloa ina le lei o le tua. Now that relates to showing this God. Tato iloa le lei o le tua. Tanga fia lo loto ilo watua wa ai so le. Well, being on mea you experience God. Lord, the lele lo umatangata isi oi le. O lo loto e fuaia. Mua. Wa tātou I loa le lei ai lava le wala aua le atua ia te oe makako uma. We know the whamoe moe o le wala aua le atua sia o oe o lau tangata. Le wala au le whamoe moe o le wala au o
tātou e le atua la kalongo mai mata mua wala wina o tau e whai matanga tau le atua whai matanga tapa ia whai matanga tapa ia le whai matari whai matama whai matanga tau le wa mukako wilo le leia o tātou o tangata le atua o tātou wala wina lea tau te ola o tangata wailoa le atua tātou ola e whaali ali atu le atua we know that au tupulo tātou iloa ina o le atua Hallelujah. Ia na fio mai tātou ali e whaali mai le tū walu le li e fio mai le nganga pa ia lana lotu. Now na mata whai oi le ale lotu. Want to show forth God. Tātou wala wina lea. Lua tātou te mauti noa I lava I le whaulai ngā mea le leo lana tō whinga. Le winga le tala o tātou I loa I o kākou o mea tō tino le atua. We are God's possession. Maulunga. Maulunga lo tātou whailoanga I le atua. I leo tātou tangata o le lalolangi o tātou tangata o le atua. Tau te involve ia mea, ma mea na uma pina vai atu nei, au kākou o ka ngaka o le kua, wha mau whairoa inga I le nganga pa ia, sealed by the Holy Spirit. O le winga ngā le talau, tau tu te iro le whaulai ngā mea le lei, o lana tō whinga mō tātou le au pa ia, o le winga le au whasa mōnga iei. Le whalau ngā mea le lei, the riches of the heritage, the inheritance for us. We belong to God. Tātou tangata o le atua, o le atali, ma le afina o le atua, o le lotu o tangata, o le atua, kako I loa I mea ia. Whamanatu e tātou, e leo tātou o tangata o le lalorangi. Hallelujah. Mafuanga ngai ke sau e le loku. Praise the Lord. Me ko king o le akua, possession of God. Atali I ma le afine. Hallelujah. Hallelujah. Olona tolu o meu I. Tātou I loa I leo le sili ese o le mana ua ia te I tātou o e u whaatuatua koe ai e whai uposuriva ma le winga le sili ese lava o lona mana sili whekau I ngā le upu mana le o le upu malosi. Le winga le siri ese lava o lona mana ua ia te I tātou o e whaatua te whaalongo I leia I whaopunga whaasamo. Tātou te iloa, o tātou iloa I le winga o le sili ese o le mana o le atua ua ia te I tātou o e whaatua. E tusa male ngā luenga o lona mana tele lava. Sili le man. Tusa male sili le man o le tu. A le mana na fai mai paulo. Ua ia te o tō whātua tua Efeso. Ua ia te I tātou wha mai laia. O le melea. O tupulu tātou I loa le lei o le tua. Tau te I loa I lea ia o le sili o le mana. E le fai mai paulo. O lea ia kei kākou le au whakua. Oh, so le ki o a ma fai ngā luili songe ngofo le ka ele ai o le vai aso a koa. Fa mai fai vea o isi te mea mai la ko mea ai. A o atu e ai, ai lau mai, ngā o ipu, po ngā iwi. E le se mea I o po ngā iwi, na paule mea ai le po ngā iwi. Na o mea lolo fo i kongol po ngā iwi. Ang kipi le whapea le whasi po ngā iwi kangak. I ngā mokua le miki alang. Ai a surei po le sarkero, kai mea kama ipu, kama iwi, bevo le bread plate. Asole lesa. Ko aongo ka ngaka e ai mai ai le po lesa lea. Ka ngo kwa le limbo lea. Ai ao tu lo o kala sao a tu lo a ola fale tua ye. Nga ole tula ka ngaka ya ho. Ele ai lima ka o vale. Nga lima ka makau e ai. E kuwa fa pe la lo lima ka ngulele. Olona mafuang. Ole lima lea. E fa nga fale kuwa ye. Le ki oa a mawhai e wili songe ngā lu ngofoi. Whai mai le tala a tupu lau tau I loa le lei o le atua.
O na auto iloa leo le sili ese o le mana o le atua lea te auto. Leo whātua. O na whai mai lola i o le whapulapulanga o le mana. Whapei lava le mana na ia whātuina mai e le atua Iesu Keriso mai le tuu ngā mau. Na ia matuanga lue ia Keriso ina ia toe whātuina mai o ia na ie woti. Showing forth le loa ma le whai loa atu o le tu. O le mea o lo tau mai le whapulapulanga lea. O lo whai mai ei Paulo e peso sa makau. Tino Keriso. O le toe whātuina i le atu o le li. O le tau mai le iai tātou. Le mana le wa iai tātou. Pe ao na tātou woe whaali ali atu le atua. Tau te māloa i tofutofonga. Tau te māloa i whawhita auri. Tātou te māloa i whaingata. Whapei lava o na whātoi lalo Iesu le oti. Christ conquer the trial of death. Ma whaingata au manau iei. Le lau toe whātumai le. Whātumai le mana. E tau mai e tātou. Angai lui te wina le whaalinga tunga o le atua. Ai tau mai e tātou le whanau o le atua. E mawhai e le mana lea. O na tātou woi whaali atu le atua. Po le ale whaingata. Po a lui tau. Po a whaososonga. E mawhai e le mana lea. O ngā kākou mangu mā loa i a mea uma. Ma tātou whātoi lalo atuai. Whapeia o na whātoi lalo e le atua le oti. I le mana o le teitu. Avi se popo mo Yesu. O ke fia vai aku ngi fōlinga kanga kai ngofo mai o kanga ka mangu malo. Are you hearing me po nga wai moi? O tala tus pa ia o tātou o tangata manu maloa ia we are more than conquerors in Christ. Le mana le tua tātou te whātoi na loina ia mea uma un kako whasanga iai. Trials of life. Tof te whonga leo langa. Lui tau o leo langa. O le matangi angi mai le mea. Ai whaali ali atua i e tangata le atua wai. Le angai ma whaina whaali ali atua le fua lea. Nanga wa ui lola le atua. Le lau ke ola mangu ma lola vai mea ia. E whakikifa uma kaka au ke kua. Ke mangu ma lola. E pala lau vale uma kaka o ke pese ia Yesu. E whangoa uma kaka o ngā wale ku. Mene mako vai ngā whapufai. Ai la vai lunga lo ulu mo whamanu i lea tua. Kai sa ina more than a conqueror. More than a conqueror. Because they don't have that power. Le mana le ngā o e wha tua. Aleluia. Fai leis kanga iei. O le si whamaungi ngā o le mangale ki oi. O lo walua i mafukanga i loku mafukanga le fiafi. Ai ki le mui. Tau te whaasanga la vai matangi vale o leo langa. Le ala le whalonga mai o koukama. Le ala le whaia ina i la ulu. Le whaia ina la ulu te tonu alo whale. Le whaia inga. Because we have the power that it can conquer inside. Mai lau li soni. O le anga nuu le kanga kai e. Kai whaka i lima, kai ongo, kai whiku, kai waru, kai sifuru a wār kangaka. Se o li. Whalongo mai. Kai whiku, kai ongo, kai sifuru a wār kangaka. Ko kasi. Se o li. Mai kai whiku, kai waru, kai sifuru a wār kangaka.
ese le ko inga mea. Lua, o le toi tuai o le lima fa tu mai e le nganga pa i o le tuai. Ta o mai e a te oi. Fa nau o le tua, le au fa ali ali atu o le tua. O le mana leo le atua lua me le ngata wana ya umbai le o la fau ia te oi. Ai koe a umbai ma le malosi o lai le o la fau lunga. Gives us new life. But he also gives us power to live it. Te ola ina. Le ola fau luna, e ke alua i ke whainga aluenga, ai ola le ola fau lunga. Ke alua i sa vai, ai ola le ola fau lunga. Tau te ofa atasi e matangata o le whaia mea, ai la la e lunga. Your life is new life. This is new life. O waki, lua wola. Ola fau. New life. Ma koe wha malo sia mai e ola inga le ola fau langa. Hallelujah. Olon tau le la uma. O le tai whatua o le li, whamaltala tus mai e upu yon tal vai tau. Na siti ai le li, whanofo le tūtau ma tau o le li, pule lunga o li, sili ma pule umalama. Alongo mai vanga o le ku, kau kia. Le mana o le tue whamanatu me tātou, me ia kalongo koile, whalingo o le ku. Ia ku o le li. Whamaltala tus mai ewa, i le nganga u whang, tu lai kako, whango ngofo whakasi ma le li i la le lang. Kau ke ola e le pulen ke mongi a ke oe mangi a siri mangi vangi mungi mo, au o le pōuri uri e le pule a ke oe. You sit about. Ole manga ole akua. Ngaya, ngaya. Pule rungo meia, solid. Ti ke mon manga ngaleanga. Praise the Lord. Last one. For my la tala. Ole mana leo le run fatua Yesu, fire Yesu maulu ole kalesia. Okay? What's the point? What's the message mokako? Le lawa fa vai le kalesia Yesu. Fa Yesu maulu au tatou le tino. Ole kalesia. Le tino ye umala makako lima vai mangama. Tatou umala itu tino. Last story. What's the message? Le mana le awa ya keoi. E wha mana ioi. Makako uma. Ina ia mawhai o na whai e tatou matawhai oi. Mawhai e tatou aunanga. I le tino keriso. Ma i tu tino o le lotu. Whai e ilau vaenga. O le whai loa atu. O le atu. Waulu Yesu. Le loku. A oe. Lona tino. So le mele fa mai tala ta uolo tatou i loa. Le lei o le atua. Tupu lo tatou i loa. Ina ia tatou i loa i whaai loa atu le atua. I le mele tatou te ei nei. Tonu o tatou ainga. Tonu o tatou nuu. Ono me tatou te ho iai. Ua ngase te linga e whalongo i. Wa. Sau talo noi to ina mali mafutanga e solulu e. E iau mese so umangaka lai kau senta inga iau. Ai, vaenga ia na ole pa lota. Ese ainga whai malosi e o lato loto. Need of the time. Mana onga le teimi. How much do you know God? Tatou fale, lea te leo lo i loa le tua. Lea lo i loa le leo le tua.
changes the way you live, changes the way you talk, changes the way you do things. Sui umai mea te whaia. Aise, o le wala aue, kau ke whaali aku lea kua. Knowing and showing God. Ana whaia. Whaftaili tātou whale. Ma lole whātua tua. Ma lole alo lofa i tangata o lea tua e a sia tātou whale. Ma lole tali ma lo tātou whale teimi o ngā luenga le ma lo, ngalo le ma lo na. Enta liaf, a o le lau vaenga i se 5 stars. O tale mo ngofo ai makausi ei. Tau singa le kako whale. Whai ei le whenkonga masui o kako uma. Avitai. But the battle is still going. A o lea nga i peele. Kaua. O tau le whanau. A longo mai langai mamau sa makau. A longo le mai langai mamau sa makau. A longo le mai. Longo le mai. E se selo le kua e kei loa, se selo o me whaati. Selo la o me whaati. Ma whatia le o usori e. Palasile, samaringa. Te whamaulolo loto i lea tua. E le kia ia o lea kua, me ngai maka o kia i lea tua, le kia ia tātou o lea tua. Ai ngā lue mea le lia, koe whaku, koe halu, koe leile mea. In fact, oistemi, tau te i loa le lea i lea tua i keimi o le. Whare kong, we learn God more from our mistakes. Makako i loa ai, whapoto ai tātou, ma tātou wholau pēr, pēnā. Au tātou whale, whawhitai lea tua ai. E ngofo i kafo se kalo vau, e whaia se ko lua, whaia tātou whale. E lea e se awa ngoa mo le fia poto. Se i whai kalanga. Lea ai se awa noa le fia poto. Praise the Lord. Ken whangau? Pe. O lea tātou tala noi lau loa le lei o lea tua. Whamanatu le matu tala noanga ana poi. E a kusone e whele pāngai o lau story. Ulu warkala lea kuang whaia isala elu. Iako poe la au auna le anu whee. Anu fe e umanga fai mai ako poela au auna e koe murumuri mai markala le anu fe. Se se lo le tua e teilo. Anu fe lo le tua. I see oi. All you talk about is me. Malo wakamai, malo wiloa. Wa wale ale aya wele mfainga faina melea. Kei lole le lole kua. Ia popolo le si o kafanga. Ma lie lolo i loa o ole anu fe. Ma lie lolo i loa o ole anu fe. Ei, ma lie lolo i loa o ole anu fe. Tala al pesel fai salamo ma lie lolo manatua ole efu ma le lefu. We are dust. Le nufe tatou va ma le atua oka. Ma ngai ale fainga le atua ma le whamanu yanga o lana tō finga tatou o le tofi me tō tino le atua a o ka koua ia ka kou angufe. You by yourself, you're just a worm. But in God, we are exalted human beings in the Lord. Woka, kwa imanga ira gimea, kwa imanga ira neme. So fana ole tua. The battle is still going.
Whaftai le whamalolonga le tua, whaftai le anga le leo le tua, e leo maua uma isi whale lotu le anga le leo le tua, ma le whamalolonga le tua, tato loto uma vai atu ia fita. What do we have a calling to do? O iei lo tato wala wina, I keep showing for le tua. O mai whaali le tua le tato lotu le sale la, sau nei Malaysia sale la, sau Malaysia sa tu yon tua, ia magisi maua sa ku yon akua. Sau, wai le lii, ia tato. Makua, o ngusai whaali le akua e kongo le whale, pa whale kongo mea. A whai lenga whaali ali le akua leo vai le makiva. Yeah. Here, this. Ia o mai le fulu ia fai fiau. Ai ali koi. Kau se kai mi. Kau. E whako amo boe nge ia I rungo moe ngai o le mesa ka ama moe la lo fai yaso ia. A ia se kai mi umwhinga me kau. Keep knowing and keep showing God. Te lola oele la fai fa pel tatou fale. O le lei al tatou loa mal tatou le lei al tatou fai loina tua. Ole, fa mo wia fo inga ole kua. Fa tu ba wina le tua. Savali. Ina ia fa wa wa pea tatou fai loina tua. Ole tua, mo ka ko foi pes. Avis popo mo Yesu. O oela leanga ele sau I le vai aso len ke ngei e whaali atu le atu e lau siva. A oel mawhai ke le sau, salambo. Salambo lo le sau I e. Siva. Praise the Lord. Nio tātou loto le nei tai au. Mo le tarisuanga o le whamanatunga. O le toto ma le tino lo tātou li o Yesu Keriso. A wau whapea lava o nā lofa mai o le tua I le lalorangi. Wai au mai ailo nā tali e totasi. Ina ia le ai se tase whano e whatua tua I ante ia. Ai a maua e ia le ola e whawawau. O io le tongi ola mo a tātou wangasala, a toa foi ma ngasala le lalorangi o malava.
Awana finangalo le atua ia whaalele e ia me umalava ma ia. E ala ilona toto I lunga o le sa tauro. O mea I le lalolangi. A toa ma mea o I le langi. O ia lava savalo ia mai e perfetta e fioifo. Na te tau aveina o tātou tingā. Ma o tātou whaanoa noa. E manua o ana o a tātou soli tulafono. E momomo o na o a tātou a mioleanga. Na te tau aveina lea o inga. Ina ia tātou while mu. E whaalava lava alona tino I de sasa. Ina ia tātou maua Lemalu longa. Na maliwa Yesu le sa tauro mo toe tu manu malo I le asa tolu mai le tu mau. Wa soifua pea o ia ma fio le no foali e whavavau. Au ana le tu ua I tātou whapei o whanau mātu oti. Au a mau o ia whatasi mai tātou. E ala I le anganga pa ia. O ia le nā te taitai I tātou e whamalu. Ma whataunu ina le nei sauninga pa ia. O le pōn whalata I nailo tātou o lii. O whailo mai e le nganga pa ia ala le apostolo Paulo. Na tango a Yesu le aretoa o la tau tārisua maono sa. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Ya talofa Samoa na tunu pele. Ya fa talofa antu ne fiafi alo su ala ulu. Le fo matamu I sa longa I fo. Fanga I ampalauri. Ya ile te sanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua su valu ya sa yeisa no malanga tua I 𝚟𝚒𝚍 sa mo la tu bele o te fa ftaile tua na va no le ya tonu fo lo ya te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ya ele se taimi po e talu fo ile tua mo se taimi yo le mi le lua fe lo lima lo fa pena na ye fa mo le tatu malanga ya fa te fi malanga me lo ainga ya ile se mo o te fia ye se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive i olo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a e fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le a tupu foi ia loa no le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamlianga le tua ia o lo tatia I o tālima
ia o ta ua lava lo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefoni lo nei tangata o na ele tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai ele au latou o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nu pa ia Samoa ta pena le lua fe lua lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sang ia fungia le tua fa ma ia fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu fa moi ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 Pulevinaka and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗵𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, waupa anga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua. Ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia ke te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚑𝚝 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord
died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ia, whatalo whaatu pa ia Lemalu, Samoa, ia o lo wingoa o Ioelu, Maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga lea na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se whaatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atu ai, o no le swafo Yesu, Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei ama noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.